Aye, takumeni mungwano ndali saidia kasi yaye, omukungu aratame. Obo seneta ngwesti bakoenda, obo gabana gutigalega. Umugani, kona ngrawanda. Bwana Yesu asifiwe. Akiona kondoo jirani tonja eti nkwani. Bwana Yesu asifiwe. Asa Marieta yonkoro kwa Matoke Patrick Oseve omu ambassador omuntu oli otumwaka yaki oikabu wangu Oseve ya korwali bokiro magari ka sergituka mama nyorto musacho omwenge mu mwama kanyo oba korete bose mosinto Matoke ninyo mete mukungo gorko busiburigo onyanja kwa igule ende nimba to mwana gorko busiburi na maogoro bintu agorko busiburi yomoro jina jembi yamba ngete bone omwana yo Matoke yarangeriwe cyari bukeira erinda kikoba enora mama igaro murangi mwancho mwingi wache kolera mama mwancho mwingi wache kolera bo ti mwancho mwingi walere munsabere sana wakile njaseli tukolia nalitanga ni kanyango koiwa rakina akororero emamba iganga tevina muntu tayo obwate ndoto na nabeke sucho somo bwaye onete ya masomo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama ni mwansomia. Eye bichacha na ngo jikomwe. Lakini ona tutale tutachangere tega mukamba tataterera. Anoto abantu. Ngo akiri ekegaro kina kwa ke biya mono sana. Benje mumanyete butambe. Mumuri wotorangalia abantu kumakongalia bakora mentorship yari je kira kinko nyara. Molo to ko na mumuro ndo kiri abantu kumakongalia bakora mentorship ko universities and colleges. Njona ko atana ibu ramo na ngire counting. Bali bango cha pacha. Bakwade bateruwa ngabaso. Wakino chire hotel yali bali yo comment busa kibabaye webesa. Eko ni school fees. Kero na school fees teyo mwana atawara ndukire. Ta kunyarika. Asine jeri yande yo. Nje ngajita kwa open unatewaiga. Nje mu support wetera se wori ya tukobeka ntomechiri busana uchioro abana wetu baso. Yes, abasonsana ngolita na basa da Matoke. Thank you so much.